guys, kita akan mengevlog bareng Obrok-Obrok Capo Rembo. Di sini kita akan mengevlog Obrok Capo Rembo. Akan membawakan lagu apa Bang Capo? Sahur-sahur. Sahur-sahur, bangunin sahur diomelin katanya. Apa Bang Capo? Ya sahur lah, musik. Ya musik dikedar ya. Jangan lupa like, subscribe dan komennya channel Capo Rembo. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya sekarang juga. Kalau kagak subscribe, salah Anda. Thank you.